دیدار حسابی بازی در وقت اساسی با نتیجه 4-4 به انجام رسید و بعدا در وقت اضافه فوتزال بازان دسته سپار توانستند با حسابی با حسابی 3-2 سپار بر سورو کمپانیا غلبه کرد. بازی میانی دسته کران و پومیر با حسابی 4-4 ختم گردیده بود و بعد از زمان غلبه خود دسته سپار بعداً در دو بازی دیگرش بر مقابل سورو کمپانیا مغلوب گردید. بعداً با حسابی 9-2 و در بازی آخر باشد با حسابی 3-1. در هجوم است دسته سورو کمپانیا. سربانی سپار دلشاد سلاموف توانست دورو از میدان بیرون کند. فیروزبک مرادов پس با کناری چپ امکانات است برای سورو. پرتاب به نزد دروازه مرتضی. تلاش دارند فوتزال بازان دسته سپار و هجومیان به نتیجه ختم می‌گردد. پرویز رحمتov در خط حمله بود. سربانی دسته سورو کمپانیا فیضعلی سردارов یکی از بازیگران کلیدی این دسته و حساب می‌رود. توجه می‌کنیم با هجوم نوبتی میزبانان. байрам воҳидов сармураббии сӯро компания аст, мутахассиси тоҷик. малхаз дар идора кардани туб иштибоҳ кард вақтан кекелия. ду бозигари сӯро компания фишор оварданд ба футзалбози дастаи сипар. ҳуҷуми сипар оғоз мегардад. пас ба кандори рости майдон зарба ҷониби дарвоза. бештар талош доранд айни ҳол бозигарони дастаи сипар барои баробар кардани иступ. пас ба назди дарвоза имконият буд барои меҳмонон ва дар ин ҷо дағал бозӣ карда мешавад бар муқобили муҳаммад шарифов. довар ҳар ду футболбозро ором мекунад. дар замин хобидааст айни ҳол муҳаммад шарифов. даян дедович мутахассиси сербиягӣ ки сармураббии дастаи сипар аст. ва ҳамчунин сармураббии дастаи сӯро компания байрам воҳидов низ ба мош нишон дода шуд. бозӣ дубора оғоз гардид. файзали сардоров пасию дарвозабони сипар тӯбро ба нимаи майдони сӯро равон кард ва ирсол ба канори чап буд ва боз ҳам ҳуҷуми дастаи сипар бенатиҷа хатм мегардад.
имконият аст барои зарба задан, аммо ба тӯб хубтар расидан натавонист бозингари дастаи Сипар. баъд аз пешсаф гардидани худ мебинем ки Соро Компания тӯбро ба рақиб додааст ва بیشتر بازیگران سپار با تو هستند. Асти марказ акнун Сипар ба ҳуҷум мегузарад. ин мавсим дар лигаи касбии футзоли Тоҷикистон дар ҷадвал дастаи Соро Компания бо онрои Сипар тавонистанд ки дар зинаҳои болоӣ қарор бигиранд. ҳарду даста 38 имтиёзӣ касб карданд. дар ҳисоби ҳарду даста 12 ғалабагӣ 2 мусовӣ буд ва ҳам Сипар ва ҳам Соро дар мавсими 2019 ба бохт рӯбарӯ нагардиданд. боз як зарбаи дигар ҷониби дарвоза ва дастаҳои Помиру Карон бошанд. зинаҳои сеюм ва чорумро мутаносибан касб карданд. Соро Компания ба задани 123 гол даст ёфт ва дастаи Сипар бошад 135 гол зад. аз рӯи нишондоди гол сар додан Сипар дар хатти ҳимоя беҳтар бозӣ кард. бо самт ости марказ Сипар ба ҳуҷум мегузарад ва паси бо сурат ба канори рост анҷом дода шуд. фуллобозони акнун ҷадид ба майдон мебароянд. масбахӣ некрӯз Али Маҳмадов ба канори чап таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳуҷуми Сипар. имконият аст барои идома додани ҳуҷум. тӯб дар ихтиёри дастаи Сипар аст. дар плей-офф дастаи Сипар бо Карон бозӣ намуд ва Сипар дар ду бозӣ бо ҳисоби умумии 10-3 тавонист Каронро нокаут созад. бозии аввал бо ҳисоби 5-2 хатм гардид ва фоидаи Сипар ва баъдан бозии дуюм бошад бо ҳисоби 5-1. Соро Компания бошад бар Помир бо ҳисобҳои 7-2 ва 7-0 ғалаба кард. навбатӣ барои бозингарони Соро Компания ва ҳимоятгарони Сипар тавонистанд ки ин вазъиятро бартараф кунанд. аут ба фоидаи Соро аст. довар ишора мекунад ки фоидаи бозиро бозингари Соро вайрон намуд.
акнун Резопур, легионери Сипар паси ноаниқ анҷом дод ба канори чап дар назди дарвозаи Фирӯз Бекмуродов. мо қариб ки имкониятҳои хуби голзониро намебинем. ҳимоятгарони соро компания бисёр ҳам хуб ҳунарнамоӣ доранд. пас ба канори чап Некрӯз Али Маҳмадов, тӯбро ба канори рост равон мекунад Самма Некрӯз. нимаи аввали бузӣ аст. ҳисоби 1-0 ба фоидаи дастаи соро компания. بدون قاعده ویرانکنی توپ را از رقیب صابرجان گلیاکوف گرفت. صابرجان گلیاکوف پاسی و با کنار راست میدان امکانات است برای سورا کامپانیا. ضربه جانبی دروازه. دروازه‌بان سپار. ضربه زده صابرجان گلیاکوف را برطرف کرد. اوت. Некрӯз Али Маҳмадов ба фишор оварданд бозингарони Сипар. Фирӯз Бекмуродов зарбаи ӯ акнун фаъолтар мегардад. бубинед дастаи Сипар айни ҳол бештар талош доранд бозингарони мизбон. توجه میکنیم با این هجومی با صورت دسته سپار. هجوم باز هم ختم میگردد. پرویز رحمتов تلاش دارد. فوتبالباز تحت شماره 10. نوبتی برای فوتبالبازان میزبان. توجه میکنیم به این هجوم و بو ضربه کنجی سپار سورو کامپانیا. این هجوم ختم گردید. اوت. در خط حمایت دسته سورو کامپانیا خیلی هم خوب هنرنمایی دارد. پس با کنار راست میدان و توپ رو به نزد دروازه روان کرده. از کنار راست پرویز رحمتов امکانیت نوبتی برای سورو کامپانیا و حساب 2-0 میگردد. گل دوم رو صابرجان گلیاکوف به نامش ثبت کرد. حساب 2-0 به فایده سورو کامپانیا در نیمه اول دیدار است. مخلصان سورو کامپانیا رو میبینیم با سرداری سعدی اسماعیلوف و شهرت شانوف. این حال فوتبالبازان سورو کامپانیا رو دستگیری کرده ایستادند و در حال سپر به عکس الهجوم میگذرد. در لحظه ضروری دسته سورو کامپانیا فعال گردید و گل دوم خود را به ثمر رسانید.
гарчанде ки дар қисмати аввал бештар Сипар тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медорад, аммо дар хатти ҳимоя дастаи Соро Компания бисёр ҳам хуб ҳунарнамоӣ дорад. ба канори рост як имконияти дигар ва ҳамин тавр ҳисоб 3-0 мекунад. ҳар се голи худро рости майдон бозӣ дорад. тайм-аут гирифта шуд. бар айни ҳол бо дастпарварони худ машварат дорад. Даян Дедович бозии Сипар дар нимаи аввал он қадар устувор нест. дар фузол бартари 3 гол кафолати ғалабаро намедиҳад, зеро дар 2-3 дақиқа рақиб метавонад ки ҳисобро баробар кунад. пас ба ақиб бисёр ҳам хуб бозӣ кард. Вахтан Кекелия, легионери дастаи Соро. пас ба канори чап ва дарвозабони Соро Фирӯз Бекмуродов аз майдон берун гардида, аз дарвоза берун шуда ин ҳолатро бартараф кард. Файзали Сардоров, сарвони дастаи Соро Компания, голи сеюми дастаашо ба самар расонид. боз як имконияти дигар барои футболбозони мизбон. ҳуҷум идома дорад Файзали Сардоров. тӯбро аз даст дод, аммо дар идома талош кард ва аут ба фоидаи дастааш кор намуд. пас ба марказ. هشت دقیقه دیگر باقی مانده است تو خاتمه نیمه اول دیدار. به نهایت توبرانی خوب در اجرای وقتن ککلیا و در ادامه هجوم توپ را از دست داد. امکانات است برای سپر و باز هم پاس نوانیق نتوانسته ایستادند بازاربازان دسته سپر در نیمه اول تا اینکه بهتر هنرنمایی کنند.
نوبت میزبانان آغاز شد و در کناری راست میدان پایده بازی ویران هم گردیده است. اومد خوزیف عینی حال در میدان خوبیده است و طبیبی دسته سورو کمپانیا با او کمک کرده شده است. پرویز رحمتوف پسی او با کناری چپ ادامه دارد هجوم سپر. سرمانی دسته سپر تلاش کرد. دلشاد سلامов و فایده سورو کمپانیا است. پس به عقب موقعیت نوبتی برای فوتزال بازان میزبان. توپ بعد از رسیش با پرویز رحمتوف از میدان بیرون گردید. محمد شریفов پس با کناری راست امکانیت است برای سپر و ببینید که حمایتگری سورو چگونه بازی کرد. قاعده بازی ویران گردیده است. پرویز رحمتوف توپ را با دروازه‌بان روان نمود. فیضعلی سردارov بسیار خوب بازی کرد اما توپ در اختیاری بازی دسته سپر است و همینطور اولین گل سپر رو در بازی امروزه امران رضاپور به ثمر رسانید. حساب 1-3 است. مخلصان سپر نیز در مجمع ورزشی قرار دارند. امکانات است برای هم سپر و هم سورو کمپانیا. حساب 3-1. بعد از تنفس نم قدر زیاد اکنون دوباره بازی آغاز می‌گردد. از مرکز میدان بازیگران سورو بازی را دوباره آغاز کردند. توجه میکنیم به این هجوم ضربه جانبی دروازه اما تو به بازیگر سپر برخورد. تو با دست فوتزال بازی دست سپر فکر میکنم برخورده است. رحمانعلی شریفov در رأس توپ است با همراهی فیضعلی سردارov. فیضعلی سردارov ضربه نه او پاس میدهد توپ را به کنار چپ و همینطور وقتاً که کلیا گل چهارم دسته سورو کمپانیا رو به ثمر رسانید. حساب 4-1.
با foydai so'roq kompaniyasi. дарҳол бубинед ки чӣ гуна дастаи со'роq компания ҷавоб гардон ба голизадаи Сипар пас аз як мансубаи хеле ҳам зебо. боз ҳам бартарии се туби худро барқарор мекунад со'роq компания. пас ба канори чап муртазо тӯбро ба ҳамдастаи худ ориф булухӣ гузошт. имрон резопур легионери Сипар пас ба марказ артоф ба канори рости майдон тӯб ба назди дарвоза равон карда мешавад, вале бозингари Сипар зарба зада натавонист. ҳуҷуми Сипар дубора оғоз мегардад ва бубинед ки чӣ гуна рақобат кард Некрӯз Али Аҳмадов. Маҳмадов дар канори чап нафаре ки голи аввалини дуру ба самар расонид. зарба ҷониби дарвоза сад гузоштанд бозингарони Суров ва дарвозабони Сипар аз дарвоза берун шуд. ҳуҷуми дома дора таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳуҷуми дастаи Сипар ва зарбаи ноаниқ дар иҷрои Имрон Резопур. фоидаи бозӣ вайрон нагардидааст. ҳуҷуми Сипар оғоз мегардад пас ба канори чап. ирсол ба канори рост буд, аммо ин ҳуҷум бенатиҷа хатм гардид. Фирӯзбек Муродов Артур Юнусов вақтан ки Келя тӯбро аз майдон берун кард. муаллифи голи чаҳоруми дастаи со'роq компания Резопур тӯбро аз даст дод, аммо паси ноаниқ анҷом дод ба марказ. залбози Суров ва бо зарбаи задаи Артур Юнусов ҳуҷуми Сипар қатъ шуд. Тӯбро медорад Сипар. бениҳоят хуб бозӣ кард таҳти шумораи 5 Собирҷон Гуляков. қариб буд ки аксулҳуҷуми дасташро оғоз кунад. Собирҷон Гуляков тӯбро ба ақиб равон мекунад. Ориф Булухӣ. Муртазо. Дилшод Саломов. Артур Юнусов. Резопур.
бозони суро айни ҳол дар хати ҳимоя ҳастанд ва ҳимоя карда истоданд ва боз ҳам ҳуҷуми Сипар бенатиҷа хатм мешавад. دو دقیقه دیگر باقی مانده است. خاتمه نیمه اول. امکانیت است برای سپر که در نیمه اول حداقل یک گل دیگر را به ثمر برسانند. هجوم سپر قطع گردید. سر کمپانیا به عکس‌العمل نظر توجه میکنیم. بین امکانیت ضربه و گل. حساب 5-1 میگردد و فیضعلی سردارov گل دوم خود را به ثمر رسانید. میکنیم با این هجوم ببینید که چگونه با سرعت بلند فوتبالبازان دسته سارا کمپانیا با هجوم گذاشتند و فیضعلی سردارov حساب را 5-1 کرد. حساب 5-1 این حال سارا کمپانیا پیش صف است. دلشاد سلامov باز هم میزبانان توپ را میگیرند. یک امکانیت دیگر برای فوتبالبازان سارا کمپانیا. این اول باشد پرویز رحمت هجوم را قطع کرد. دلشاد سلامov فیضعلی سردارov با یک عمل خود توانست که رقیب را فریب بدهد و همینطور نیمه اولی بازی چهارم نهایی لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان با حساب 5-1 و فایده سارا کمپانیا به انجام میرسد. سارا کمپانیا و سپر در فینال با هم رقابت کرده استودند. این حال دسته او به تنفس میرم و پس از چند لحظه برمیگردیم قسمت دوم دیدار رو تماشا خواهیم کرد. ما را ترک نکنید.
мо тамоми зуру тавону талоши худро барои фароғати шумо сарф чӣ ки қурбон мекунем. 90 дақиқа дар назар кӯтоҳ, аммо дар амал ними умр бувадро. футбол ҷаҳони варзиш бо ҳама наву намудаш дар ҳоли рушд аст, аммо футбол варзиши пешгому маҳбуб боқӣ мемонад, зеро ҳикмати он аз сулҳу субот эҳсоси
касби фузоли тоҷикистон дар соли 2019 оғоз мегардад ки аллакай қисмати дуюм оғоз гардид. Сорокампания ва Сипар бо ҳам дор анҷом дода шуданд ва ин бозии муҳим ва калидӣ бозии ҳалкунанда дар финал ба ҳисоб меравад, зеро агар Сорокампания ғалаба кунад пас дар соли 2019 ин даста қаҳрамон мегардад. ниҳол ҳисоби умумӣ 2-1 ба фоидаи Сорокампания аст ва ҳисоби бозӣ бошад 5-1 бар нафъи футзалбозони дастаи Сорокампания. бозии имрӯзаро ҳакамӣ карда истодааст довар аз Қирғизистон Чингиз Мустафоев, Нурбек Букуев ба ӯ кӯмак карда истодааст ва довари чаҳорум бошад Беҳрӯз Муртазоев ба ҳисоб меравад. сармуравии дастаи Сорокампания Майрав Воидов ва сармуравии дастаи Сипар Деян Дедович аст, мутахассиси сербиягӣ. дар майдон дарвозабони Сорокампания Фирӯз Бекмуродов аст, рақами 6 Али Маҳмадов Некрӯз қарор дорад, ҳамчунин шумораи 77 Вахтан Кекелия, сарвони даста Файзали Сардоров бозӣ карда истодааст ва як бозингари дигар ҳатти шумораи 55 Малхаз Нур Хаваладзе дар майдон қарор дорад. Амон 5 футзалбозе ки дар нимаи аввал ба майдон баромада буданд аз дақиқаҳои аввал айни ҳол низ дар майдон ҳастанд. Сипар дарвозабон рақами 12 Муртазо Фароҳашӣ ва дар майдон рақами 19 бозӣ дорад Баҳодур Хоҷаев. рақами 10 бошад Парвиз Раҳматов аст, шумораи 14 Дилшод Саломов сарвони даста ба ҳисоб меравад. шумораи 19 Баҳодур Хоҷаевро гуфтам ва ҳамчунин таҳти рақами Саид Хоҷаев Баҳром низ майдондорӣ карда аст. таҳти шумораи 7 таҳти шумораи 7 Шавкат Ҳалимов дар майдон аст. ин 5 футзалбоз дар қисмати дуюм айни ҳол майдондорӣ доранд. дар нимаи аввал Сорокампания бозии бисёрам хуб нишон дод, бозии устувор ҳам дар хати ҳимоя ва ҳам дар хати ҳамла. дар лаҳзаҳои зарурӣ Соро фаъол мегардид ва ҳамин тавр ба задаи 5 гол даст ёфт. ҳаҷум мекунем ба ҳуҷуми Сипар, ҳуҷуми Сорокампания бо пироҳани сабз футзалбозони Соро майдонорӣ карда истоданд ва Сипар бошад бо пироҳани сафед. Файзали Сардоров 2 голро ба самар расонид. сарвони Соро дар қисмати аввал. Вахтан Кекелия бисёрам хуб тӯбронӣ дорад. зарбаи ҷониби дарвоза чӣ гуна Вахтан Кекелия имконият дошт барои боз ҳам муаллифи гол гардидан. буде бозӣ вайрон шуд. бар муқобили Артур Юнусов. Парвиз Раҳматов тӯбро ба канори чап равон кард ва дар ин канор бошад Дилшод Саломов, сарвони Сипар. натавонист ки тӯбро дар ихтиёраш нигоҳ бидорад. Файзали Сардоров
Дедович. از برمرانی او در نیمه اول بازیشان اونقدر خوب نبود، هرچند که در اداره کردن توپ برتری داشت دسته سپر نسبت به سورو، اما در سازمان دادن هجوم ها مخصوصا در نیمه اول سپر اونقدر موفق نبود در نزد دروازه رقیب. اوت وقتن که کلیا توپ رو با کنار چپ روان کرد، فیضعلی سردار فشار آورد به دروازه‌بان سپر. با فایده سپر است. شوکت علیموف به مرکز روان کرده می شود. شوکت علیموف تلاش کرد، حسام اوت با فایده دسته سپر. مخلصانی هم سپر و هم سورو کمپانیا در رفت بازی امروز خیلی فعال هستند. هجوم میکنیم با هجوم سپر. سد گذاشت مالخاز مرخوالادزه. هجوم ادامه دارد توسط کناری چپ، از با کناری راست. ضربه جانبی دروازه، بسیار هم ضربه قوی در اجرای ارتور یونوسوف، قریب که از مرکز میدان ضربه زد و همین طور حساب 5 بر 2 میگردد. گل دوم دسته سپر. زربازان سارو نتوانستند که صدی روی این ضربه رو بگیرند و همین طور سپر به بازی برمیگردد. ارتور یونوسوف پاسیو و اینجا فیروز بک مرادوف با توپ نرسید، نگذاشت که رقیب هجوم رو ادامه بدهد. ارتور یونوسوف پس با کنار راست میدان و در اداره کردن توپ خوب بازی نکرد بازیگر سپر. فشار می‌آورد این دو گزارباز سپر با حمایتگران سورو کمپانیا. پس با مرکز هجوم می‌کنیم با هجوم سورو کمپانیا. امکانیت گلزنی است، باز یک ضربه دیگر جانب دروازه و باز هم توپ با فوتبالبازان سپر برخورد. فیروز بک مرادوف ارتور یونوسوف تو رو از دست داد. ارتور یونوسوف فیروز بک مرادوف
Samad Sharifov. Artur Yunusov. Pas ba Fayziddin Qurbonov. Artur Yunusov با توپ است. Artur. امکانات است برای ضربه زدن. Artur Yunusov ضربه نوبتی و در کوشش دومی خود می‌بینیم که Artur Yunusov کمی هم ضربه رو نوانیق اجرا کرد. در ادامه Artur Yunusov برای دروازه‌بان و عموما برای فوتبالبازان دسته سارا کمپانیا فکر میکنم باز هم مشکلی رو ایجاد میکنند. توپ از میدان بیرون گردید. فیروزبک مرادov توپ رو به نیمه میدانی سپار روان کرد. Artur Yunusov توپ رو از دست داد. امکانات است برای میزبانان. توجه میکنیم به این هجوم. ضربه جانبی دروازه مرتضی فراوشی. نه اونقدر ضربه قوی بود. لال برداشته است بازیگری سارا کمپانیا رحمان علی شریفov تحت شماره 11 تحت شماره 13 بازی میکند. بازی مذکور مهران رضاپور بهترین نشانزن موسم 2019 لیگ کسبی فوتسال تاجیکستان به حساب می‌رود. با 30 گل به ثمر رسانیده‌اش و در زمینه دوم قربان رحیمov قرار دارد از دسته روشن. ضربه جانبی به فایده سپر. امکانیت است برای فوتبالبازان دسته مهمان. ضربه جانبی دروازه بسیار هم ضربه قوی بود در اجرای عمران رضاپور. ضربه کنجی تبرانی کرده شده از سپر. تلاش دارند بازیگران سپر برای برابر کردن حساب. با سام اوت. پاس با کناری راست. فیضعلی سردارov توپ رو از دست داد. هجوم میکنیم با هجوم سپر و ضربه نانیق اجرا کرد عمران رضاپور. دروازه‌بان سپر از دروازه بیرون شده این هجوم رو قطع نمود.
фаъолтар ҳастанд бозингарони Сипар дар қисмати дуюм ва имкониятҳои меҳмонон бисёртар аст дар нимаи дуюми майдондорӣ. Дрон пасиу ба канори чап Парвиз Раҳматов гузариши ӯ ва қоидаи бозиро вайрон мекунад Некруз Али Маҳмадов таҳти шумораи 6. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳуҷум ва мебинем ки чӣ гуна қоидаи бозӣ вайрон гардид аз ҷониби Некруз. корти сух дода шуд ба Некруз. дар назди тӯб қарор дорад таҳти шумораи 21 Самад Шарифов. зарбаи ҷониби дарвоза бисёр ҳам зарбаи қавӣ зад. даҳ дақиқа дигар боқӣ мемонад то анҷоми бозии мазкур. се голи дигар лозим аст ба Сипар барои баробар кардани ҳисоби бозӣ. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳуҷум. Парвиз Раҳматов. Парвиз ба ҷаримагон наздик мешавад. паси ӯ ба Имрон Ризопур. Ризопур пас ба канори чап Парвиз Раҳматов. имконият аст барои зарба задан, аммо футзалбозони Сипар зарба намезананд. соро бошад танҳо дар хати ҳимоя аст. Парвиз Раҳматов. Имрон Ризопур. мавқеи озодро бозингарони Сипар ҷӯё ҳастанд барои идома додани ҳуҷум. пас ба канори чап ва дарвозабон Фирӯз Бекмуродов аз дарвоза берун гардид. ишора мекунад ки ӯ лаҳ бардоштааст дар рақобати худ бо бозигар Самад Шарифов. кӯмак карда мешавад ба Фирӯз Бекмуродов, дарвозабони Соро Компания. аут ба фоидаи Сипар аст. Артур Юнусов. аллакай дарвозабони Сипар низ ҳамчун бозингари майдон айни ҳол ба ҳамдастагонаш кӯмак карда истодааст. зарба ҷониби дарвоза ва зарбаи кунҷӣ кор мекунанд футзалбозони Сипар. пас ба ақиб, ҳатто ба канори чап. Артур Юнусов тӯбро аз майдон берун кард. Файзали Сардоров. Фирӯз Бекмуродов. Файзали Сардоров. иштибоҳ мекунад Файзали Сардоров. имконият аст барои Сипар. зарба ҷониби дарвоза ва чӣ гуна имконият буд барои Баҳодур Хоҷаев. баъд аз иштибоҳи сарвони Соро Компания Файзали Сардоров, Баҳодур Хоҷаев имконияти хубро аз даст дод. пас ба ақиб.
артур юнусов رو با کنار چپ روان میکند. باز هم артур юнусов توبرونی دارد سپر و سورا باشد در خط حمایه است. نزدیک میشوند بازیگران سپر به جریمه‌گاه رقیب، اما هجوم باز هم به نتیجه ختم گردید. پس به نیمه میدان سپر تلاش کرد محمد شریفов. артур юнусов аут ба фоидаи суро аст. فیضعلی سردارов، گزارش فیضعلی سردارов، ضربه و خیلی نزدیک بود فیضعلی سردارov برای حساب رو 6 بردو کردن. از артур юнусов گذشت و ضربه از جانب دروازه. توجه میکنیم با هجوم نوبتی سپر. هجوم ادامه دارد. артур юнусов پس با کنار راست میدان باز یک تلاش دیگر. артур юнусов همانا تلاش دارد دسته سپر برای برابر کردن حساب. فایده ویرانکنی به خط گرفته شد. پنج دقیقه دیگر مانده است تا خاتمه بازی مذکور. موسم گذشته دسته سرو کمپانی از این اول رو اشغال کرده بود. در جدول عمومی لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان 79 امتیاز کسب کرده بودند. سربازان دسته سرو کمپانیا در 28 دور با زدن 289 گل دست یافتند.
پاس با مرکز پرتاب با کنار چپ میدان امکانات است برای سپر اما توپ راست به نزد استونی فیروز بک مرادف آمد. مکروز علی محمدов و ببینید چگونه توپ را از میدان بیرون کرد مالخاز مرخوالادزه. فشار آورده ایستاده است این اول رحمان علی شریفов و بازیگری سپر. باز هم مالخاز مرخوالادزه توپ را از میدان بیرون میکند. گزارش توسط کنار راست میدان پاس به نزد دروازه و تنها پرویز رحمتov توانست که توپ را از میدان بیرون کند بعد از پرتوفتی امید فوزیف. ارسال با کنار چپ امکانات است برای سپر. اوت در حال که با بازیدار آورده شد. самат шарифов паси самат ба парвиз раҳматов. парвиз раҳматов зарба ҷониби дарвозаи фирӯз бекмуродов. боз ҳам фирӯз тӯбро гирифт паси ӯ ба канори рости майдон. сарбони сипар дилшод саломов ҳуҷуми навбати дасташро оғоз кард. дилшод саломов паси ӯ ба канори рости майдон. ҳуҷумҳои сипар бенатиҷа хатм гардида истоданд. вақти бозӣ низ оҳиста оҳиста ба анҷом расида истодааст. ҳисоб 5-2 ба фоидаи Soro компания аст. имконият барои сипар ва ки гол назад ҳоҷум мекунем ба ин ҳуҷум. аз назди дарвоза натавонистанд ки ба задани гол даст ёбанд футболбозони сипар. пас ба канори чап зарба ва боз ҳам малхаз мурхаваладзе. чӣ гуна бозӣ дорад бозингари Soro компания. таймаут гирифта мешавад. таймаут гирифта мешавад ва Soro компания барои қаҳрамонии худ дар лигаи касби футзали тоҷикистон дар соли 2019 хело ҳам наздик аст. қайрав воҳидов охирин дастури супоришҳои худро ба шогирдонаш дода истодааст. то ин ки дар 1 дақиқаи боқӣ монда дастаи Soro компания дар майдон тавонад устувор бозӣ кунад. ирсол ба канори рости майдон. ҳуҷум мекунем ба ҳуҷуми сипар.
назар натавонист Сарвон Дилшод Саломов. 10 сонияи дигар. ва бинандагони арҷманд ҳамин тавр бози чоруми ниҳоии лигаи касби футзали тоҷикистон ба анҷом мерасад ва хушҳолӣ бозингарону мухлисони дастаи сорокампанияро бубинед. барои чин мухлисон хушҳолӣ доранд? барои он ки дастаи сорокампания дар соли 2019 дар бозиҳои финалӣ бисёр устувор бозӣ кард бар муқобили Сипар ва бо ҳисоби 5-2 дар ин дидор ғалаба намуд. ҳисоби мебошад 3-1 ба фоидаи сорокампания аст. сорокампания ва Сипар тавонистанд ки дар ин мавсим дар лигаи касбии футзали тоҷикистон бениҳоят бозии устувор нишон медиҳанд. ҳар ду даста аз оғози мавсим муддаиони асосӣ барои қаҳрамонӣ ба ҳисоб мерафтанд ва биёед акнун як голҳои задашударо мебинем ки чӣ гуна дар рафти бозии имрӯза дастаи сорокампания ва Сипар бозӣ карданд ва сорокампания ба задани 5 гол даст ёфт ва Сипар бошад танҳо 2 гол ба самар расонид. ин ҳам бошад голи задаи Файзали Сардоров аст ва баъдан таҳти шумораи 6 Имрон Ризопур аввалин голи дастаи Сипарро ба самар расонид дар рафти бозии имрӯза. вале баъд аз ин боз ҳам бо чунин мансубаи зебо дастаи сорокампания голи навбатии худро ба самар расонид. ҳисоб 4-1 шуд. дар қисмати дуюм бошад Файзали Сардоров тавонист ки голи панҷуми дастаашро ба самар бирасонад. дар соли 2019 гуфтем ҳар ду даста бисёр ҳам бозии устувор нишон доданд ва дар ҷадвали мусобиқот сорокампания зинаи якумро ишғол кард бо касби 38 имтиёз. Сипар 38 имтиёз дошт ва дар бозиҳои плей-офф Сипар бар Карон ғалаба намуд ва сорокампания бошад бар дастаи Помир пирӯз гардид ва дар финал бошад. ин ду даста тавонистанд ки бозиҳои ҷолибро нишон медиҳанд. пас аз чанд лаҳза маросими ҷоизасупорӣ оғоз мегардад ба қаҳрамони мусобиқа дастаи сорокампания ва ҳамчунин ба дастаи Сипар ки зинаи дуюмро ишғол намуд медалҳо ва ҳамчунин ҷоизаҳои ифтихорӣ супорида мешавад. дар ин бозиҳои финалӣ аввалин шуда дастаи Сипар пешсаф гардида буд вақте ки дар майдони худ дар Хуҷанд дастаи сорокампанияро мағлуб кард. дастпарварони Деян Дедович пешсаф буданд, аммо баъдан дар се бозии дигар сорокампания тавонист ки ғалаба кунад ва бо ҳисоби умумӣ 3-1 дастаи сорокампания бар Сипар пирӯз гардид. мухлисони сорокампанияро мебинем ки дар рафти бозии имрӯза бениҳоят фаъол буданд ва умуман дар он бозиҳои финалӣ ки баргузор гардид имсол мухлисон дар ҳам шаҳри Хуҷанд ва ҳам дар шаҳри Душанбе тавонистанд ки бозиҳоро бо иштироки худ ҷолибтар намоянд. қаҳрамонони лигаи касби футзали тоҷикистон аз ҳайати сорокампания инҳо Фирӯз Бекмуродов, Файзали Сардоров, Некрӯз Али Маҳмадов, Малхаз Мурхаваладзе, Вахтан Кекелия, Муродулло Алиқулов, Рамонали Шарипов, Муҳаммад Шарипов, Собирҷон Гуляков, Сиёвуш Қаюмов, Умед Қузиев,
комрон алиев, идрис ёров ва насим шарипов ҳастанд. бо сардори пайрав воҳидов дастаи соро компания тавонист ки дар соли 2019 қаҳрамон мегардад. табрик мекунем тамоми мухлисони соро компанияро барои қаҳрамонии ин даста дар лигаи касбии футзали Тоҷикистон дар соли 2019. мавсими оянда боз ҳам лигаи касбии футзали Тоҷикистон баргузор мегардад. ин мавсим 8 даста барои зинаҳои ифтихорӣ талош намуданд ки дар охир мебинем соро компания зинаи аввалро ишғол кард. ва мавсими оянда умедворо мебандем ки дастаи соро компания дар мусобиқаҳои қораи осиё метавонад ки Тоҷикистонро намояндагӣ кунад ва бозии устувор нишон бидиҳад. ҷоми лигаи касбии футзали Тоҷикистон ба сарбони дастаи соро компания супорида шуд ва ҳамин тавр хушҳолӣ бозигарони соро компанияро ҳадду канор нест. бори дигар табрик мекунем тамоми мухлистон, тамоми бозингарон ва роҳбарияти дастаи соро компанияро барои ин қаҳрамонияшон дар соли 2019. онҳо арзанда ҳам буданд, онҳо бозии устувор нишон доданд ва ҳамин тавр бинандагони арҷманд мавсими лигаи касбии футзали Тоҷикистон дар соли 2019 ба анҷом мерасад. бо шумо ин бозиро тамошо кардам. Чораи Фаридони Шарифзод, ташаккур барои диққататон, ташаккур ки тӯли як мавсим дар майдонҳо ва умуман тариқи телевизион бозиҳои лигаи касбии футзали Тоҷикистонро тамошо кардед ва дастаи дӯстдоштаи худро дастгирӣ намудед. то мавсими оянда бо шумо хайру хуш мекунем. хайр, сеҳатманду пирӯз бошед.